Jenny, Ghana, the Indian and the idea, never cook for dia, and then the party be a bonoso. Ya, wo you so, Yen and your cucurumuti, and the Quatuaba near your man Peggy. Nadaya, one man, my anunti. Yes, you better drink the Aquaso, Maymun, who no to me at the dear man to me, Abwama Ghana the year, na near Marcos, so come you met, dear baby, our piano, and yet Jamaica be a Muya, Jumedia be a Nampo, Adom TV, Muya be Embaseba Camo, now yet to me drink Ghana, who are more frail, Baba, and our cherry, because the any better or boise, and to be a better near here, unya baby, my better, any problem, or boise Santai, near the Kawaji, Eddie Abreu, to our hotel, Hornmore, who makes me out on Safra and Brown, friend and me. 0244 905 881 0244 905 881 na ye to be a kawadwene ewo oboase my catch us say 2C mobile TV adaroma ene ye kawadwe e de brewe na TV no wo betimi ahwe ewo phone so ehia so betre fie wa bra wo ba bi kono aka say bia TV a wo hwenti ba bi kro wo nya nkono aso betwe e de ato phone so now na wo say no www.2ctv.tv and I say email no support@2ctv.tv and I told free near 1849 I say ye no one na ye adwuma ekro Kaisa Springboard College adawroma ono so kan bi ene ye do kawadwe e de brewe na kwara no be ko school wo mo ko SHS wo be wie no antwa ne be hadwene so de ko school teacher for ya tete wo mo ye o betimi aboa mankwara atumi atwa ne prakope Medina Reach Junction was oil filling station at repair and wo mo 0249 101012 0249 101012 afa ye be ko JO Mensa so ye what the V mixer and de bra ye JO Mensa and the V mixer and de bra ye mesra obomodi akopa bi no ba osisimu be ma osisimu bu sa obi ata wonka anampo ade ane ma hyeda nko ye wo be ma ho aye prekese mesra wada kopa bi oba wo fafuro na besen V mixer and abayi so be di aboawo University of Education the ye distance education the bra ye adwuma sendey ugo degree and diploma na pese unya degree ni bia obetime ye adwuma no wasa nya degree mesra wo bomodi afra o say 25 years and above A1 to D7 o mefa na o no wa ye o ma kire wade no watumi anya degree post graduate BA 0207381668 0207381668 na watumi afra wo mo kawadwe dumade ye 37 lorry station 37 lorry station nei 37 ayasabia wo mo so wo mo ntena eye hospital ho no wo mo nya adwuma nde nkrofo sika ni da bi ade a wo mo ne Ghana fo becha pomden nsem na eni ma ha dwene ene ma beti abrehosem a eye owura spider wo ye adwuma e 37 ka kire me say ne 32-year-old boy BP moja agbo afa na dwene ma na frem ya obi a waye PhD o wo adwumi ani sika no kura nche 32 pe wa frem eno ntina hu ya se bra no yetumi ye check up ne ye bisa se Ghana ha ya pomden nsem kura ya net sen ayasabia hodo no kura ya net sen many go who be what 37 me cry ya mampe 37 years soldier for akati den so ye hu bibi a yampe utumi effort to o mo etore bi na akade na eni ho etore bi so na nipa no body don tire enti ebedu akire na say ensem de ja na ususu ahwe se wapom de ensem te say na ene national health insurance no cry ye adwuma apom de for doctor for the nurse for kwa wo mo hwe yi ana ene nkobo ena ye die ye ne Ghana for bi eche ora be me na ye frase ye prekope ye frase sen bacho from me kwaje usu yo kwaje usu ye driver ni wa ha na bacho da be meton ade yo empe bebre ni ya na ye sidwadie ene ekaya ye 20 ni adade a ye ya pomde ho nsem ni adade a na Ghana pomde nsem etsen oh Ghana pomde nsem na ene de edin pa free say ediane ye die na chemicals nkwan no nti ama ya pomde nsem no atosin kakra enti media de can meet my account afa ho ansa Ghana for no mu ye ni fruits no more na ye nya aduane a ye de ya salad sem no se ye twa so akra na ye di ya nya ye local aduane no fruit ya ye kan kura yes na fertilizer and the chemicals asem ubedi na fu sa obo ahun be na so yare no credit e say chemicals wo mu de ba me gidi say ahoden kakra wom e chen say ubedi foreign ones no more tikebetimi pa dia nka ya enam say ya pomdin asam enko ye ntino enche ne yato ye access ye ayasabia hodo wa Ghana ye ko national health insurance ne ye adwuma ayasabia na doctor for ne nurse for no wo mutire wo hwe ye national health insurance no ye adwuma
ɛyɛ adwuma na obi ka sɛ ɛnyɛ adwuma de na me ba kro yɛ adwene sɛ so obi kuta sika na so oba na so okuta national health insurance na so oba obɛhwɛ obi o sika no eja wo okuta national health insurance no enti na akọ ba sɛ obi wa ani ordinary health insurance card no ɛbɛto fie na o sika kɔ na why they were free hospital on time enti na yesi sɛ aban betu ma hyɛmu kena pa ma sɛ okuta health insurance na yɛn hwɛ wo ntem na so nya kwan kɔkɔyɛ de ɔsɔ wo yɛ anya sadia na gese medase pa yene wo mo a 37 ha se ye na edi nkomo medwapa bi ene ensa aka no eja akwa aba medase yo 37 wo mo PRO ene medwapa bi na ne wo mo aba ha se so mo behwa pomde ho nsem a se de ne abrante ndi nkomo no eya na ebisi basa ne Ghana ya pomde ye koye ni ya pomde no se Ghana ne ebi ho anse nipa kronso on yale pa se ne obekọ ayasabia se okohwe no hunu amu na amatu no fo se ne be obehwe no hu yie no obetra se ama akosisi o yale pa ansa na wakọ internet ye hwe ya ne se ene ye beba station ha na driver fo ni mate fo ni akontofo ni omom tonto ne ma wa ha no omo benya ebre na ye ne omo akasa ne ya tu omo fo ne ya kire omo se na be omo ye na omo poma ye din de bia na ene yade be na eku yen yale no mostly ye BP and diabetes because you did yen check idea yedi tiama ye sere yakoma si bono etu chima kakra koye papa yo enti na de ne ye be wa ha na na pay ene ye be health screening ye be check you amount for weight or tell no musi wa ye calculation bi ye be ye na 2 for say no say na musi yedu no say wo hwe ni ye na omo mo hwe ani ewo ho omo mo hwe esin wo ho omo mo tu efo se na be ya aduani a wo bedi na wo ho ayi aboa wo no eni nyina so wo ho yo ye be da se papa na se 37 ya sabiafo wo mo so wo mo ntena office na wo mo ankasa enye nkrofo sika ni ade e wo mo dwene Ghana fo ho nti wo masi monte so ye ne Ghana fo ni bi di nkomo efa apomde nsem ho na ye bisa se nyanyambia no ya pomde nsem te sen eja ye fro sen me de kojo yo Ghana pomde nsem te sen ato at people bet ya wa rehemu aban no se de ne bekoso o bibia bekoso national health na ye adwuma de ebinum de ye adwuma bi so de nye adwuma na ne ukwa ya sabia ye hwe oye doctor ne nurse ye hwe oye it depend who last time I check you BP da bay me check bi da wahu eno ho asem ti na eje ye wa ha se ye di nkobo ye ne Ghana fo na edi nkobo e dey from Obed yo Obed ye dwene ya pomde nsem ho ene Ghana ya pomde nsem e koye de okay ekoye because we say doctor for no mo bom ho den ti ekoye ya ukwa ya sabia wo mo hwe oye de na mo hwe me ye nurse for sometimes some ya de obi anti awoda oh me fa normal me fa ni sa na national health na ya na ye adwuma de ye adwuma yeah yo dia be na check you BP wo oh ache no enu ti na 37 for mu dia university so wo mate ase mo ha hwe sa manfo apomde nsem eti se dia fra say fm doji yo doji ye di Ghana pomde ho nkomo na nyamia na pomde nsem ni koyi ya sabia hodo na kan dia onde be ye adwuma na bi wo ho nipa epe check up yo doctor for ne nurse for hwe ye hwe do mo hwe yi ba be 4 years ndie na ya pomde nsem de na koyi ba se sia de akade na edibe azarisa empire be da so de ka ho no obekokọ ese mpani ho nti je wutu ase ansa na agwato nti ni bidi a ese de obeto bi na ese onya hode na se onya nkwa national health ne so be 4 years ndie na ya adwuma because me wo me ba panyin no o mana insurance na cover me akoche kubetem kolebu mentu ahwe me fa say metu 12 cedi pe na metu o but if you na echi no ese insurance o de kope ya say na say enya adwuma na wo da be na o ye check up de me nye bi ye mpaye o na ekumye ye mpaye na ekumye ma branch ye na te say ye fra say Premi Solomon yo when was the last time I wo ye check up me nye check up me nye bi kura apoda hey wedding fear say 31 unye bi da na ye bisa se Ghana pomden nsem ekoye de a doctor for hwe ye nurse for hwe ye hospital ni nyina ye kama oh
so far make myself like who call there on my show yeah. Yo, ye beda wase papa. Ghana ho nkomo na egusu ya ye die. Ye ne Ghana fo bi e na edi nkomo fa apomden nkomo ho ene ade ayi. Ene ka wadwe ye se politics ne ne ye de to ho kakra na adwe ya apomden sem so ye dey frost. I'm George. Yo, ye bisa se ne ya sabia hodo e wo Ghana no. Bibia de na kwam kama. Doctor for show ye, nurse for show ye, national health ye adwuma. Oh, okay. Me anga some call hospital chenti nyadia mfise but ebinum ka se kwa problem ni ade o. I bompa ise bibia be. Na o ye check up mfise ni. Oh, me check up the enche corner see am father oda police hospital nyadia ntimi ye check up be 2 months one. Na ususu se yes e be yo. Oh yeah, so yeah. No hu apom din eboa pa. Kai say 2CTV adaroma ene de kawadwe de bre wo nyom nko Sara ena Springboard College FAV mixture ena ye bekọ adisua ewo Winneba education distance education ni bie ye bekọ ne yakonya ayentete ye ne Ghana fo na edi nkomo na nkomo ni nyina no efa ya pom den nsem ho ene nya politics ne eyo apom den nsem ne edie eja ye frost Efrem Peter Kwartin. Yo, ye bisa se ne ya sabia hodo e wo Ghana no. Bibia de na kwem kwa doctor to me show ye, nurse to me show ye. Ne ade a. Oh, no krese kwa mo hwen kama. But nurse bi anti a woda. Da bi ko bi anti ameda. Ba ma for kaba mu de fa bi nya meda. Timi nya dan se no kre na nya no kre. Ba be kwa tell we bi o ma me fine medical care. Na ohwe akutulument ya ese ye de hwe no yapom de no ebi wo ho de o sise no atosin kakra on se sise ano ne mabu ohwe a o sanka ese ye kwa ha ko clinic we kwa ha na ya sa na ha dwe kakra tie ba so na before me kakra no nipa na jam te na sa ko betimi aboa masa ne ma na ye dia aka ye ho beto ye na me o last time I check up here da me o last 2 months kwa police hospital na ko ye that's what ayo last 2 months the share dan che bia madam for your France Christiana ayo ka wo o kwa adwuma na mate we yo ye di nkomo afa ya pom de nkomo ho ne ya sabia hodo say ya bind de say private ye bi sasa doctor for ne nurse for no ne wo madwuma na so ani doctor bi atia open nurse bi atia open bibia de na kwam de. Okay, mostly no me meeting of late no the commitment that earlier no na yes nurses war no eni ho no mosa because I remember so I went to a hospital one time na I thought I had an issue with the breast until me call ho no na nurse no said you say he wouldn't allow me meanwhile no makwa akoma sorry ahene macha akwa akotena OPD looking for my folder. It wasn't my fault. It was Debbie inti mami nurse ni bi or what kakra no buy no say ana new ones yibi. Oka chan say brand here. Jomo folder na ko na doctor ka so onje o ma. No one say doctor na si onje o. Na one nurse dey gi folders na fa ko. Ya ko your doctors na share yen fine. So some of them are not committed. Me did say frustration be they go to the secondary schools they are not able to pass or more share baby or for training college or for university and for no send them nursing side and some of them even kill people. I remember Obi enya stroke just because he said nurse in a drone or the man it was overdose. Wahani panic and so sometimes I don't know how they would do it but the entry point of people they pick into nursing training and human health no, I think say they should reconsider the process again. That is what I think for now. Yo, yeah, that's Papa Pamera na asem no wakani nyina. Ghana ni a otire na dwen. Ene mawura be yam ne na di nkoma e watire say yes anya consideration. Na wakwai. Ye no wo dwane no wo nurse o fit 37 be ba kwa to wa chesisi a de asen. Utumu se nurse no kom de no mesra 37 nurse ni na mekan. Ma wo se nurse bi ato wa chesisi. Wo ba ne fere amate. Many be ma ebedi nkomo wo fa ite sen. Na Adom woko. 37 more than 75 years. Na mo hwe nkrofo ye de da no ye ba ho ye so obi yare accident. Ti se wa no apega wa wo nipa na ade na akọ doctor. Na obi a wanya accident ye ni nipa epega enke de na ba hospital. Nkofo no mo ba no mo dawson. Nti na bia na ta mo ba na staff no mo ndawson nti ye kacha se mo mboa ye na ye mboa mo. Nti anya se yese mo na mo nye. Nti mo ba kire se de obi nya accident ya ye be pega no se de ba ye nkoko ni hyew. Pa chan ye be che mo so obi nya accident se na mo be so ni mu se na mo be boa se na mo de na ba. E na nya sipe ho na mo de na ba. Nya se nkofo be twen na se nkofo yifu no mo twitwa pictures instead of mo be boa nipa. Nti nya si ya na mo de na mo nya de no ba so a ba ku be di kan ba inside a be fresh so mo de accident bi aba
na ya bo to de bi so na yankofo gina standby wo emergency na no to munye hu se cannabis ya na ya bo na ye de ko na se na suban ba kwa ba ye hono no obi anya accident wo be hwa adwene se nipa na iwu ye nso de mu no o twa video no de anya kra eno sa na ebe ma nipa no se bibi na ye na ebetumi aboa na ntem mbe chesa to do abedu 37 na ye too late no bika kodu hospital bia na ye too late ntenye si ya mna mu ye nja se na etwa picture na ye mboa no ye mfa no mra ye fra say if I may flying officer Benedict person who to play hey oh brand to play yo nya sam ketwa wo fa fra say Vincent Gali yo dey na wo ye me eye specialist wo hwe ani wo ho na ani kra de na ye mu yakoma e kra ye nya check up na ani rofo mpeba won be check na ani wo de kwan ani dey here pa o one of the most important part without light to your body you are in darkness and they need any light to the body and yeah ba out say they here and say more condition of glaucoma I don't know yeah wa unim